شر روسیای لسر اوکراینا و جزاین روجاوایین لدجی موسکو بازرگانی جیهانی ختماندیه و بهای نفتی زیده کریه. گف لپیدا کرنا خورن او نارامی زیده کریه دما جیهان حول داده گوج پندمیه بسرخواه بید و دبه صادما ریخستنا جیهانی یا دراوی پیشبینین خواه آبوریا جیهانی گیم ببینه. حتی جبری شری انفلاسیون لگلک ولاتان هبو جبر که موزیدهی داخوز و برهف کرنه و پشگیری سیاستان لدما پجیه کو بو اگر بو تند کرنا سیاستا دراوی. صندوق ناونتوی یا دراوی تخمین خویا گشدان جیهانی جه 4.4 حیا 3.6 جسادی گیم کریه و بانقا جیهانی جه 4.1 جسادی گهانده 3.2 جسادی. بلندبونا بهای انرژی و کلوپلن بنگهین بویا صدما کمبونا برهم اینانه و بلندبونا انفلاسیونه. گو کوچ گاسپی موسکو صدما و یکی دبینه. Meclispêkê de ev yek got ku êrişa Rusyaya dijî Ukrayna wê bandorekî domdar li ser aboriya cîhanê bike hem li ser bazarên neftê û hem jî li ser qadên din. لاوازبونا آبوریا چینی گلک جاران جبر گرتنا بندران و دستیرین خپاراستنینه جبر پندمیه. بری هر تشتی چینی بو هفتیه که کوارنتین دینایا لسر او کلو پلند گهن. و برامانه او برهمهنرن هنارتنه هیلندی وکو کوریا باکور بکارتینن و او کلو پلند پیوستینا گهن دستیوان بو چه کرنا آلاوین درست لچینه. یا دوم لبندران قلبالغه کی زیده هیا جبر کوارنتینه وکو هونگ کونگ و شنگهای. آرمان جا سرکه جه آماده بونا بانک جیهانی و IMF گوه لجوینا و بحاری لواشنطن کم ببن اوه گو ری لبر انفلاسیون بگرن. بری جیهان بکفته بر قیران آبوری. بزیده کرن ریجه یا سوده برنگه کی هفریزی و هفکاری. ev yek wêrîgiriyê jî dabişbûna enflasyonê ji cihekî bo cihekî din bigire. Lê erkekî hestiyar e. Me bazara sehman û bazara xaniyan heye û ew gelekî geş in. Ji ber got bazar geş e, lê ne bi asayî tu rêjeya sûdeyê zêde bike. Bi rengekî got enflasyonê bîne xwarê. Bêgo qeyrana aborî çê bibe. Dibe gowan hiştiye got enflasyon pir li pêşwan bibe da got ew di vê qonaxê de da kêşekê nerim çêkin. دگل حولدان روجاوای جبو دیرخستنا سروکی روسیا ولادیمیر پوتین ججوینه گوه کارکت دجوار به امریکا وی هفتیه هندک جگروپین وزیرین دارایی ججوینا G20 در بخه جبو پروتستو کرنا بجداربونا موسکو جبر کریارین وی لأوکراینا.